Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Marisa, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Irresponsable ti asawak ani Daniel. Isu asyak tinaturturan ang nagtrabaho para iti pagbiag mi. Nang runa iti para iti panagadal, ti kakaisuna nga anak mi. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marisa, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. O ana, mangan ka na ko. Umunakan to na maturog taurayag pa ni tatang mo. Wen nanang, ngam ilupas ko pa'y adag iti homeworks ko. Nanang, apay kadya ka na yun nabartak ni tatang no sumangpet. Pasaray kabilan na kapay. Ay na anak ko, di mo latan ikaskaso ti makitkitam iti amam, ha? Dakkel ako nanang. Amo kunti kina-irresponsable na nga ama. Anak, saan ka ko mga agimula iti sakit tinakam iti amam? Amam lata day chay. Pasensya kayo nanang. Maasyanak ngaminan kada kayo. Da kayo latan ti mangisaksakat iti para iti pagbiag tayo. Ay na anak ko, awan anyaman na kanyak dayta. Basta ti makunak, igaed mo ti agadan. Marisa! Ayan mo ka di. Nuy nayaban kan, umasidag ka dagos! Apay ka di aya. Ha? Agpukpukaw ka manin katrabrab Nakababain ka dagiti ka aruba. Nabartek ka man ngaminan asimangpat. Wan gayam. Ayan ti sweldom anapan na kitang dan. Dahil talat yamom. Awala! Inggatang may tiarak. Unay ka matan, niya. Imbes nga itad mo kanyak ta igatang... Sumartang ka! Ano di mo kayat at ibabak man ang tangiwat mo? Kastalatan ti aramid mo. Nata, panawan ka man lang. Makaumat pa naging iwat mo! Kanon to nga tangag balbaliw ti asawa. Agawaam ti agrubwat anak ko. Ang mga numala daw ka iti pagadalan nyo. Nasa papay, nanang. Tulungan ka pa nga agibalkot kadagit ilakom a merienda. Ay nasaanan. Ingkakat agsukatan anak ko. Aywan gayam. Ada project mi ija school. Kat masapul ko ti paggatang kadagit ti maaramat a materyales. Kasta ka di. Ala, bayam tapadasag ti agrimedyo. Kan barang malakok ang masapadag ito Agyaman ak nanang Agan anus kayo kuma. Igaud ko ti agadan. Tabarang makalpasak to. Kat di kayo ton pagtrabahuan. Agyaman na kanak ko. Sige, igaud mo ti agadal. Ta ikarkarigatak ti mangisakad. Uray ta damat lang tadalulong amang tultulong kadata. Wen nanang, namnamain nyo dayta. Kwartaman, Marisa. Awan kortak. Di ka man. Ayan nga, ito naglakwam iti merienda. Igatang ko day jay iti bagas. Taawanan ti mailuto. Itad mo pa'y lakanyak. Tano mga bakak, ad-adun to abagas ti magatang ta. Anya? Mapan mula isugal ti kwarta ang nagrigrigatak. Mutoy man kit itawalit mo. Di mo alaan ti wallet ko, Daniel. Isublim kanyak data. Kasapulan ti anak ta ti kwarta. Kan igatang ko iti bagas. Tano isugal mo data. Sigurado ang maibos matlaang. Nay, apa yun anak ko? Agsagsangit ka ba't nga imay? Mala, sumrak ka. Agyaman ak nanay. Ay, makapadanag mo tikas ta alangam. Nasakit tinakam ko iti asawa. Linaklakan na laanapan insugal di kwarta nagrigrigatak.
Sapay itad ko kumatidad do maapaggatang ni Jonah kadagiti masapol na iya pagadalan da. Ay, oo na yun ti asawam. Talaga nga awan pa nagbaliw na. Irresponsable lang arudan. Alaon na pa iti birok mo. Ala, gusto day tan manang. Ikang kalangan iti gatang mo iti bagas. Kenti gatang mo iti project ti kaanakak. Amom da ita ading ko. Kagap-gapo iti ni Jonah ditoy. Ket imbagada nga anda kasapulan na agatangan. Agyaman ako na ading ko. Naimbag kaunay kada kami. Asino kumapay nga iti agtitinulong no di da tayo. Ala, umay ka mang sukat iti bagas, ta isupay mo't agatangam anak ko. Agyaman ako na kada kayo nanang. Noawan kayo lang at diyak amunoy niya tibiyag mingagin. Oh, agkape kayo pa'y tatang. Idisuklatan dito lamisaan. Nagyaman nak anak ko. Talaga naraman ti timpla ma. Na ito kati kailiw ko kan ka anak ko. Umay kayo ngamin sumarong karsag paminsan dito'y balay at tatang. Uwan ka di. Kumusta matan nga jay sadot nga asawam? Anya ti kunam si kaalakay? Na, Daniel, ada ka matgayam dita. nagbastos kan. Di nakpaimot mo respetaran. Kahit pudnumat nga mina, sadot ka mat. Iso at di mo sakitan timbagakan ka. Ay na, no saan kalalaklakayan? Talaga tutupan kan? Gusto daytan, Daniel. Irespetong kumamot ti amak. Nita, isakit mo gayam ti amam nga angdod. O sige, da kayon ti agdan na. Talaga bastos ka lalaki. Huston tatang. Ang subli ka ditoy! Tatang, huston. Baybayan yun ti asawak. Mala, umay kayo kit din. Itulod kayon ije balay. Di naklinapdan ni tay Marisa. Ay makita tayo di bastos nga asawam ti aramida kan kwa na. Ala, agtugaw kayo kit din tatang. Ay, apa yun lakay? Anya tinapasamak. Madlaw ang makaungungat ka. Ay, iyalaan kayo pa itidanong tatang, ha? Dahil bastos nga asawa ni Marisa. Awan respeto na kanyak. Talaga bastos! Huston lakay, ang mga numahay blood ka. Tatang, ato yung tidanong. Uminom kayo. Gayam, panawan kayon dito ya. Masapo na makasaritak ni Daniel. Diyak mapalabas dahi ito yung inaramid na. Ay, antin sangbat mo amakan, Marisa. Maiturad ko ti amin nga aramidam kanyak, Daniel. Ngam no iraman mo ti pamilyak. Sabalin asaritang anday ta. Nagkarit kan. At da ka di pampannakal mo kanyak, ha? Gusto ko man dayta, tatang, nanang, di kay kumamot agapa. Daytoy awan serbi ng inam ti bagbagam. Ay na, masurunak lang. Di ta kayo manlangan. Nanang, okay ka kadilaang? Uwan, anak ko. Di nakpakadanagan. No di ka lang pampanunutan. Nabayag ko man a pinanawag ti amam. Saan, nanang? Diyak kaya't nagsina kayo kan ni tatang. Daytoy laang ti masida, Marisa. Simumulagat nga ugot ti kamote, kan may sa atoyo. Pasensya kan. Day tala ang ti kabailak agatangan. Dumakdakkelan ti gastos ti anak ti iti pagadalan da. Ket masapul nga agurnunga. Adulamin day ta adal-adal. Sigurado, makiasawan tumatla day ta adagos. Iso a pagsardengem laangan nga agadal. Anya. Awan lang arud ti serserbimon nga ama iti anak ta. Ipaidam mo pa iti adal, asyakmat ti mangisaksakat. Oho! Naglaing kakit din ayang agdrama. Alakit din, ingka gumatang itinaimas asidak, tano saan,
ibarsak ko dagita amakan di tarupam. Anya ti kinunam iti kapsat ko. Ha? Marvin, ading ko. Padasem adang ram ti kapsat ko. Tasak ti makalaban mo. Uncle Marvin? Adto yung ti allowance mo ka anakan. Awato mo. Tama pa anakon. Sakbay amalaw anak daw ito'y bastos nga naman. Nita. Agyaman na, Uncle. Pasensyaan nyo lang kuman ni tatang ko. Di kaila pang panunutan. Tutupak ti amam. Sige. Idulin mo anaimbag ti kwartam, ha? Wan, Uncle. Katagyaman akmanan. Takrop kakit diya, isot ibagam. Agsubli ka man, tagpinadas ta. Huston, Daniel! Sige, nanak. Sumrak kan ije kwartong. Wan, nanang. Una yan, Daniel. Talagang awan respetong iti pamilyak. Makauman ti kastang aramid mo. Balasang kan, John, anak ko. Kaya't nagpintas ka. Agyaman nagtatang. Angam. Itaman pa'y adi kay nabartak asim mangpat. Awan paggatang ko iti arak. Amang ano adapay natda iti kwarta nga inted itay ni nanang mo. Buludak man pa'y lang. Bayadak tumad lang into nagsweldo kami. Anya? Kasano ko maamabayadan nyo? Katawan matrabaho yo ita, tatang. Anya ti kunam? Bastos ka! Hoy, Jonah! Anak ka laeng. Kat awan karbangam amang ibaga kanyak iti kasta. Ala, itadmon kanyak ti kwartam tarumwarak. Awan pa'y serbiyum at nga gina. Jack itat ti kwarta nga inton ni nanang. Tanayunan na nga allowance ko inton bigat. Tatang, agbaliw ka kuman. Naragsak tayo, no saan ko maakasta ti ugali yo. Nalaing kamat asumawan niya. Anya ti mapaspasamak ditoy. Anya manen kinaramid mo si ka, Daniel. Dayta anak mo abastos. Dinak amo atong palen nga amana. Sakit nagalas ti panagsungsungbat na kanyak. John, anak. Ibagam kanyak no anya ti napasamak. Jack kayat nga alawan ni tatang tinatda nga allowance ko. Ngamin, amok matlaang nga igatang na lang iti arak. Jack inted nanang. Taisupay mat anayunan nyo langan inton bigat. Una yan ti kasta nga aramid mo, Daniel. Dinak lang aruden ammo atulungan. Pasakitang paytirik na ti anak ta. Oho! Nagadula amin nga ipagbagam. Agpada kayo nga agina, ngawan serbina. Hustong tatang, pangaasim. Ala, Huston. Umay ka, anak. Baybay amon ti amam. Sumrak andi tabalay. Anak, ingkaalaan dagiti kawas mo. Mapantapay la ije balay dalulom. Nagdagsan ti baro kung kuy tinakitak itay adyar ti amam kan ka. Nanang, Kabailak nga ibturan dagiti pamasakit ti amam kanyak. Ngam ti Jack maituran akitaan. Kat no si kanti pasakitan na. sige nanang. Jack kumakayat apanawan ta ni tatang. Takaasimat. Ngam, kaslaawan patagtakan ko na. Tila ang bisyo na tinapatagkan ko na. Diyon, anak ko. Jack kumamat kayat nga aramidan ti kastoy. Ngam na uma akon nga agur-uray iti panagbalbaliw ti ama. Nay, ada kayo mo't nga gina. Kanapay na daawit yo abag. Nanang, pastraganda kami kumapay. Ala, sumar kayo pa yung arod. Agtugaw kayo. Agyaman kami, nanang. Agyaman kami, Lola. Kan agmano ak. Kasya na ka ti Diyos, apok. Anya ka di tinapasamak, Marisa. Nanang, makipagnaad kami kumapay dito eh. Nauma akon iti kinalas ti ugali ti asawa. Idi pay lang amin nga ibagbagami, apanawam pay laang ni Daniel. Tabarang makaamiris, kat agbalbaliw. Ala, dito'y kayo pay laang iti apok. Agnaed kayo dito'y, aging kay ti kay kayatyo. Uray, tadakda kami laang mat kadatatang mo, kan ti kabsat mo ti agnanaed dito'y balay. Agyaman ak nanang.
Naimbaglakit din tada kayo lahat tamang tultulong kada kami nga gina. Ala, mangan ka lang kaanakan. Agbusog ka. Agyaman ak, Uncle. Hangam, jak kaya ti lumok maglaunay. To'y apo ko na ya. Uray lumukmag ka, napintas kan tulata. Ala, mangan kayo kit din. Agyaman ako unay kada kayo, nanang. Tatang, ading ko. Diyak kabaulan day ko yung may samak na. Ipatpatagda kayo launay, manang. Kandimi kaya't amarigregatan kayo. Isungag titinulong tayo. Pudno da ita, anak ko. Agyaman ak iti Diyos, tada kayo tinagbalin ang pamilya. Nasabali lang at tsaka munuan yan tinagbambanagan mi nga gina. Ala, saan kan nga agsangit anak ko? Ada kami latta dito'y amang ipatpatag kada kayo iti apo. Narigat ti inaramid ko a desisyon, Mr. Lonely. Tano mabalin, jak kumakayat amay matangan ti anak ko ti panakarakrak ti pamilyami. Ngem awan met apulos ti panagbaliw ni Daniel. Ita, saan kami pa nagsubli ije balay mi, gaputa saan lata nagbalbaliw ti asawa. Nakunana pa'y anaragragsakpay kano, no awan kami amakibibiyang kenkwana. Ngam ikarkararag kulatta ti panagbalbaliw ng tukuma. Alakastan kat sapay lakuma, tanakaibati iti adal to'y pakasarita. To'y pagayam mo, Marisa. Pagayam Marisa, adda talaga dagiti kas iti asawam nga irresponsable. Kaya't nagasat ka gaputa nasayaat kada kayo ti pamilya ang nagtaudam. Ala, sapay lakumata makaamiris tumatlang ti asawam, kat maurnos yumatlaeng ti pamilyayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Amarisa, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.